Вялікі дзякуй усім, хто прыйшоў сёння на трэцяе паседжанне клуба вуснага гісторыка. Традыцыйныя мы і нетрадыцыйныя. Традыцыйныя в тым, што мы стараемся знайсці кожны раз новыя тэмы, нетрадыцыйныя тым, што спрабуем шукаць новыя ракурсы, у тым ліку тэхнічныя магчымасці. Сёння у нас экспромт выступлення аднаго з удзельнікаў праз скайп. Я спадзяюся, ён атрымаецца. Для нас вялікі гонар таксама і новая сторонка в гісторыі архіва — гэта арганізацыя мерапрыемства менавіта для прэзентацыі кнігі Гарадзенскай гістарычнай школы. Я спадзяюся, што будуць і іншыя школы беларускія гістарычныя прадстаўленыя в перспектыве, таму што вядома, што в іншых гарадах таксама робіцца даследаванне. Гародня для нас і блізкая, і малавядомая адначасова. Чаму блізкая, бо знітаваў лёс нас з гісторыі, хаця было вельмі шмат старонных, непадобных, напрыклад, на гісторыю горада Менску. Гэта в час вайны, гэта міжваенны перыяд, іншыя гістарычныя перыяды. Гэта горад, які прыналежаў розным дзяржавам. Ён быў пад уплывам абставін гістарычных рашэнняў, якія маглі цалкам змяніць ягоны лёс, воблік той гарадской супольнасці, якая там існавала. І тым не менш, гэты горад захоўвае свой твар, ён становіцца з часам яшчэ больш цікавым, больш мультикультурным, больш разнастайным. І пра гэта мы сёння хочам пагаварыць. Таксама хацелася б сказаць пра тое, што мы не ведаем. Можна на другую старонку. Гэта тое, што насамрэч гэты горад дастаткова моцна даследуюць тыя, хто яго закаханыя, можна сказаць. Вось маленькі прыклад. Я памятаю, што некаторыя з тых, хто ўжо былі на нашых паседжаннях, казалі: вот, калі ласка, дайце нам трошачкі кніжак, каб зразумець, як даследуецца тая праблема, якую вы ўздымаеце. Вось некаторыя з іх я, дарэчы, дапоўніла адным выданнем, якое не атрымала, гэта Акермана. Я лічу, што гэта вельмі важнае даследаванне ў гісторыю горада. І бачна таксама па прозвічах, што гэта больш энтузіасты, чым нейкія акадэмічныя інстытуцыі. У гэтым моц і часамі слабасць пэўных намаганняў. Гэта не мае словы, гэта, скажам так, я трохі цытую некаторыя водгукі, якія ёсць у літаратуры, але у любым выпадку больш, чым яны, афіцыйныя гісторыкі не зарабілі. Выйшла ў 2014 годзе такая кніжка, якая называецца «Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам». Яе трохі крытыкавалі за тое, што няма там чалавека, няма там ментальнай гісторыі, па меркаванні рэцэнзента. Калі вы чыталі «Архэ», прысвечана заходняй Беларусі, 2014 год, Степан Стурейка, спецыяліст па антропалогіі архітэктуры, крытыкаваў за гэта выданне. І зараз мы маем гонар, адказ паказаць. Вось кніжкі, якія могуць паказаць, пра што думалі гарадзенцы, прадставіць розныя групы, этнічныя, прафесійныя, рэлігійныя, прадставіць нейкія шараговыя падзеі, якія былі важныя для гэтых людзей. Гэта кніга, здаецца, што выдаць успаміны. Это першае такое выданне па гісторыі Гародні, якое менавіта ўтрымлівае успаміны гарадзенцаў пра Гародню. І яно паўстала па выніках больш 10гадовых пошукаў Тацяны Андруся, які сёння зробіць нам даклад.
І спадзяюся, вы гэта ацэніце. Гэта кніга павінна падштовхнуць нас да далейшых высноў, да далейшай працы з такім матэрыялам. Гэта прыносіць новую інфармацыю для адукацыйных практык і гэтак далей. Я спадзяюся, што вам гэта кніга спатрэбіцца у вашай дзейнасці. А зараз я бы хацела запусціць ролик, які падрыхтавалі нашыя дарагія складальнікі кнігі, які вас павінен трохі пагрузіць у кантэкст, у тое, што гаварылі тыя сведкі, успаміны якіх мы можам пачытаць у гэтай кнізе. Ходили в рестораны. Они были сравнительно, можно было пойти. Можно было заказать, теперь дорого. Ходили в рестораны, ели много мороженого. По улице Ожешской, Советской ходили фотографы при поляках. Фотографировал, потом папа шел, смотрел маленькие, это самые, если хороший, заказывал. Значит, по Ожешку один фотограф, его вотчина, по Советской другой фотограф. Ходили в парк, парк утопал в цветах, потому что город был небольшой и охраняли. Вот этот бассейн в центре здесь, около Ожешка, да? Вокруг посажен был табак, душистый табак. И при поляках мы начинали учебу, все становились, это школа длинная такой коридор, и возле каждого класса стояли дети у дверей, за ручку друг друга, по двое. И одна девочка, такая была, фамилия Бомбянка, я запомнила ее, она выходила и говорила молитву. Крест висел там в начале школы и говорила молитву Духу Святый, который освенца сердце и умыслы наши, ну и там дальше так. Вот. А потом вся школа пела песню. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon, Boże wielki. Ну, я не знаю, вот не любили евреев и все. Может, потому что вся торговля была в руках еврейских в то время. Так что разные лозунги были на стенах, на улице. Не купую жида, бей жида. Так вы по национальности не белорус? Нет. А белорус у нас не было, национальности у нас такой не было. Вы ж, откуда вы взяли белорус в то время? Белорус никто, у нас не было то, что белорус. У нас православное было. Вера православная и католическая, и жидовская. Но немцев тут здесь жили тоже, даже кирха эта немецкая стоит. А у нас такого не было, что белорусы. Белорусы появились уже даже при советской власти. У нас такое, как Беларусь, никто... Но Беларусь появилась советская, как Советы вот сюда вошли будем, с 1939 года. В 1939 я работал на крепости в 1939 год. Ну, перед самой войной там, эвакуировали, и через месяца 3, по-моему, не помню точно, родителей вывезли. А так как меня дома не было, я так и остался. У меня была такая подружка с 6 лет, Стася Матлоска, ну такая, мы были больше как сестры. Ну и мы в школу пошли вместе. И потом, вот когда советы, то тут мы немножко были, мать
ее не пустила в эту школу. Нас перевели в первую школу, а ее мама такая была, такая полячка, такая. И она сказала, не пойдешь, powiedziała tobie, że nie pójdziesz do tej szkoły. Powiedz Klawie, żeby ona do nas nie przychodziła. Bo ona chciała, żeby Sowiety przyszli, to oni przyszli. Ну и я уже не ходила там до них. Ну тут еще немцы 2 гетто сделали, то так получилось, что так город как-то так был разделен. И еще, бо я помню, к маме приходила жидовка менять одежду. Одежды-то не было у людей, то меняли. Мама давала ей молоко, масло там, в общем, на продукты. Ну, как-то они выходили, но очень было. Так было загорожено. Страх выживания было, между прочим. Каждый старался как-то, чем мог дать, чем выживать. Если кто поступал у немцев на работу, то те получали и карточки, все у немцев, питались, все нормально. А так, на выживание, то ходили менять по деревням, если одежду или что там, деньги есть, покупали больше у деревенских. Я-то сам лично ездил и в Вильнюс, и в Нововилейку, ну, возили там питьевую соду, соль даже, табак, махорку это, ну и были эти, потому что там здесь можно было достать с плантации эти, были тут, которые вывозили, ну, у немцев складов, воровали, а мы в этих мешках вывозили в Вильнюс, там продавали, ну, заработки большие были, можно было жить вот так. Я другой раз иду по городу, хоть бы хочу встретить кого-нибудь. Вот таких как бы, ну знаешь что, теперь сидят, где работают, где учатся. А в мое время, в юности, телевизоров не было, кинотеатры. И гуляли, знаешь где? Ожешка, от церкви Ожешка до Советской площади по Советской. Оттуда с костела шли поляки, католики, не поляки. А с церкви шли православные. Вот так. Так они знакомились. А потом так. Батюшка католик, батюшка православный. А дети кто? Помнишь такси с канарейкой? Город был небольшой. Я теперь выхожу, Андрей, в город, он мне чужой. Я никого не встречаюсь, и мне не с кем здороваться. А тогда я выходила, ну, это мое поколение. Я выходила и со всеми. В общем, город имел свою красу, свои традиции. Наш город теперь вся Гродненская область. Что, не так? А тогда были все местные. Ну, я вітаю всіх мінчан, всіх жихарів столиці. Вельми шкодую, що не можу вас всіх повітати особисто, обняти, притулити всю вашу інституцію, весь цей будинок, тому що з ним у мене зв'язані досить цікаві спомини. Ось присутнічає поміж вами Олесь Пашкевич, який у свій час працював там сторожем, правда? І ми не одну ніч з Олесем провели там в дискусіях про білоруську історію, обмірковували актуальне питання. Тому ну, просто ще раз вам всім привітання. Тема этой вот нашей книги, и эта книга, она особисто для меня вельми дорогая, вельми такая значная в особистом плане, потому что коли все остальные книги, которые вот мне доводилось писать, складать, перекладать,
яны, ну, напэўна, кімсьці калісьці маглі б быць зробленыя, то вось гэтую кнігу, тую кнігу, которую вы трымаеце ў руках, а я яшчэ яе ў руках не трымаў, патрымаю толькі праз там які тыдзень ці праз некалькі дзён, яе ўжо ніхто ніколі не напіша. Яе ніхто ніколі не напіша, тому што большасць людзей, большасць аўтараў гэтай кнігі, аўтараў гэтых успамінаў, гэтых нашых корэспандэнтаў, яны ўжо пайшлі з жыцця. І ситуация такая, что, напэўна, пройдзе нейкі час, і вот тыя падзеі, про которые в этой кнізе гаворыцца, яны застануцца толькі в документах, фотаздымках, архіўных матэрыялах, газетных нейкіх матэрыялах. І мы будзем пра іх так же само збіраць звесткі, ну, як мы цяпер збіраем звесткі, не ведаю, там, про якое-нибудь 13 стагоддзе. Думаю, что, не ведаю, профессор Олесь Крауцевич дорого дал бы, каб записать интервью с князем Міндоўгам, напрыклад, або хотя бы самым апошнім якім-нибудь прадстаўніком тагачаснага нашага грамадства. Память – это самая дефицитная рэч у савецкім грамадстве. Я недавно прочитал такую фразу, она мне вельмі спадабалася. Яна, напэўна, мае сэнс, тому што з аднаго боку вельмі шмат было размоваў, мы вельмі шмат гаварылі про тое, што ніхто не забыты, нішто не забыта, але вельмі часта гісторыя яна зводзілася да газеты, вот сённяшняй інтэрпрэтацыі тых ці іншых гістарычных падзей. Перапісваліся падручнікі, перапісваліся кнігі, і адзінай такой больш-менш пэўнай крыніцай, з якой можна было атрымаць звесткі пра больш-менш даставернае мінулае, гэта была вусная гісторыя. Таму так шмат мы слухалі пра тое, што нам сказалі нашыя бабулі, суседзі, аднавяскоўцы, і так шмат, в прынцыпе, прымалі на веру, тому што заўсёды быў нейкі, ну не ведаю, як гэта сказаць, пратэст супраць вот гэтай такой некай афіцыйнай версіі, которая нам заўсёды прапаноўваецца. І моя асабістая вот прыгода з успамінамі пра Гродно, з вуснымі успамінамі людзей, яна пачалася в канцы яшчэ 90-х гадоў, калі мы разам з сябрамі организовывали экспедиции по околицам Гродно. Это так званая Сапоцкинщина, по околице Сапоцкина, ну, многие ведают, да, таки лічыцца самый польский регион Беларуси. Мы заўсёды спрабавалі разгадаць, чаму ж ён польскі, напэўна, неяк трохі разгадалі. І тады гэтыя ўспаміны яны записываліся нами абсолютно не по канонах вуснай гісторыі, без методологии, просто на диктофон, або просто на некую паперку. Але до тады тое, што мы запісалі, тое, што мы даведаліся, ну, было для нас надзвычай важна. Ну, напрыклад, яшчэ ў канцы 90-х гадоў, там, 20 гадоў таму мы маглі запісаць дзядулю, который маленькім хлопчыкам памятаў, як хавалі загінуўшых рускіх салдат у войну 1915 года. То есть вот человек подвозил нас на могилы до места, вот у поля, казал, вот тут похованы там русские солдаты. Это только один з прыкладаў. Ну, вядома, что як бы вусна-гістарычная памяць, яна жыве 280 гадоў. І гэта, ну, прыкладна, оно так і ёсць. Сёння, конечно, расце працягласць жыцця, але все равно, вот, калі мы сёння выходзім в экспедыцыю, спрабуем запісаць нейкія ўспаміны, ну, то мы павінны сабе уяўляць, што, ну, хутчэй за ўсё, вот от 2017 года отнять 80 годов, это там 1937 год. Ранейшие успомины записать уже будет вельми тяжко, потому что, ну, объективно уже респондентов, хутчэй за все, мы не сустрэнем, а калі сустрэнем, то они уже будут, скажем так, навряд ці можна разлічваць на то, что их успомины будут для нас вельми каштоўны. Наступным этапом, калі вот пачалі збірацца ўспаміны
которые так само трапили в эту книгу, это были подеи 2005, 2006, 2007 годов. Почалась так званая реконструкция историчного центра Гродно. И мы с моими коллегами, в первую очередь с Андреем Чернікевичем, спробували неким чином ратовать вот те будинки, которые уже были осуждены до зносу, до руйнування. І ну, як виратувати будинок? Ніхто не ведає. Можна писати там звороти і так далі, шукати інвесторів. Але ну, для нас, для істориків, самим таким відовочним способом це була спроба дати цим будинкам історію. Ми почали цим займатися. Ми почали просто шукати звістки про ті інші доми. Коли ми вже були не безім'янні, коли ми вже мали власне минуле. Мы почали, конечно, что-то шукать в архивах, в документах, але ну, что можно доведаться про будинок, которому там 150 годов. Жил такий человек, и в принципе все. Тогда мы пошли до людей. Мы пошли до людей, которые жили в этих домах, начали записывать их воспомины. И вот с этого, можно сказать, для меня особисто книга, которая у вас теперь в руках, она и починалась. Починалась просто с того, что ты выходишь на улицу, ведаешь, что квартал будет сноситься, стоит бабуля, закутанная в некие ганучи, ты до нее подходишь, начинаешь с ней знакомиться, и она тебе на доброй русской мове рассказывает, что спочатку она тебе не доверяет, потом на доброй русской мове начинает рассказывать, что она на 20 годов, там нават на 25 годов, молодейшая жонка сябра городской думы города Киева, який уцікав от большевиков, жил в Польше, жил на этой улице. Ну и это абсолютно фантастика, тому что откуль, где, коли можна здобыть такие звестки. До речі, в этой книзе вот такие вспомин там есть, кавалочек Варвара Шевченко. Одна з опошніх в этой книзе есть ее воспомин. И 10 годин так у 2014 я вже почав думати про те, що, ну, напевно, це наші воспомини, а на той момент уже вельми активно працював, функціонував архів усної історії. Таня Касата з цим архівом вельми активно співпрацовничала, ну і я в некій ступені. Я вже почав думати про те, що треба починати збирати воспомини ну, системно приводить їх у вигляд некої книги. І на протягу вот, 2 годов опошніх ми з Таней думали про вот эту книжку. Збирали інформацію, збирали вспомини, думали, як нам їх систематизувати. Була у нас з Таней досить складана дискусія об тим, чи треба, наприклад, включати вспомини вже колись друковані, написані самими людьми. Тому що ну, цікава є така підборка вспоминів. Я був схильний до того, щоб включити, але Таня, вона мене, так сказати, зламала і правильно зробила, сказавши, що не треба цього робити. Будемо займатися ідеєю менавіта вусних історичних вспомин. Конечно, эту книгу нельзя назвать узором таким цельным вусно-історичного дослідження, вусно-історичного збору вспоминів. Тому що тут вспомини вельми різні по якості запису. Як я вже казав, є записані в всіх канонах вусно-історичного дослідження, а є записані на кавалочку папери, потім розшифровані, приведены до некой нормативного варіанту білоруської мови, тому вони такі різні по гучанню в этом вспомини. Але, повторюся, у нас в більшості випадків в стані вже не було ніякої можливості ці вспомини перевірити, верифікувати, неким чином доповнити і так далі. Тому що їх автори, респонденти вже пішли з життя, і на сьогоднішній момент вони збільшого вже всі сапраўды стали історією. Коли ми цю книгу почали вже приводити до некого одного вот выника, почали її вже об'єднувати,
заканчивать, то повстало такое питание, вот як книгу назвать. І довго ми так само з Тетяною дискутували, спинилися на назві зовсім інший город, але ну, я хотів би пару слов сказати про сенс цієї назви. По-перше, ну, то, що город зовсім інший, це зрозуміло. Тому що город цей починався, город цей справді виглядав зовсім інакше. І жили інші люди. Ён був значно менший по памерах. Це був справді город вельми шматкультурний, в відрізні від сьогоднішньої такої шматкультурності, ну, такого умовного характеру, такої етнографічно лощеної такої. Але з іншого боку, є одна вельми важна околічність. Це город, который все-таки и тоді, и сегодня можно полной меры назвать городом. И для меня особисто вот вельми важной основой из этой книги стало, ну, может быть, такое трошки подсвідомое, еще раз такая эмоциональность в разумении феномена нашего города. И она заключается у тем, что вот справді в нашому Гродні, не глядячи на то, що город и физично в плане и жихаров, и городской архитектуры, городской просторы вынищался. И у тем, что, конечно, идеология разная, потому что не только советская влада, безумовно, была носьбитом идеологии, хотя она была носьбитом такой вельми яскравой идеологии, которая доминовала. Але, ну, любая влада, то царская, российская, то польская влада межвоенная, она несла певные идеологичные конструкции, их накладывала, спокойно минулое вытирать, пристосовывать до своих потребов. Так вот, у Гродні, может быть, у значной меры, большей меры, в поравнании с іншими городами Беларуси, заховалася вот эта пераемность городской традиции. Тому вот мы и высунули такой тезис, что Гродно – это город, который застался город. Это не только тычется белорусщины, хотя вот нават з этой книги вот такая органичная традиция белорусщины, которая в Гродні заховалась, она просочивается. Например, у нас есть там вспомины про Владимира Федорука, директора Гродненской школы, про Николая Мартинчика, особо вельми значная для заходней белорусской истории, недооцененная, про которую мы мало на сегодняшний момент говорим, ведаем, але человек вельми важный, особенно в истории товариства белорусской школы. Але эта традиция, вот городская, мещанская традиция, она заховалась у простых людей, у звичайных гродзенців. Это важно по вот этих бабулях, которых мы записывали, по их интеллигентности, по их, не знаю, там, выразах твару и, ну, по певних городских традициях, которые все-таки не глядят чего ни на что, и они не просто отражаются, они не просто існують у вигляді некого оторваного от контекста там, не знаю, свята, там, подій і так далі, але вони весь час наповняються неким новым сенсом. Ну, взять те ж самые Дни Святого Губерта, да, которые абсолютно громадским шляхом після многих десятилетий забуття на сьогоднішній день вернулися і святкується як некая така вельми важная городская подія. Я думаю, что Таня вам скаже еще многие важные речи сегодня. Мне хотелось поделиться еще одним таким особистым назиранням. Вот роблячи эту книгу, зводячи эти вспомины людей, я справді зробив для себе такое, ну, открытие, можно сказать. Я переконався, наскільки наш город був розним, наскільки він був разностайний. Тому що кожен респондент має своє бачення історії, своє бачення минулого, своє бачення власного прожитого життя. І це просто фантастика. Коли два чоловіки живуть на сусідніх вулицях,
ходили амаль в одну і ту саму школу, і мають, може бути, навіть мають одно і те саме віровизнання, але мають абсолютно супротивлегле міркування о подіях, наприклад, Другої Всесвітньої війни. Тому що одного человека, его семью, его близких этой подеи закрынули вот таким чином, а другого человека этой подеи закрынули другим чином. Один человек бачив, як там нацисты вешали на брамі Гродзенського гетто і євреїв, і християн, тих, хто там пробирався в гетто, хотів там які справи вирішати з євреями. І для його це стало самим великим ураженням. А другий чоловік бачив, як він бачив, або там його сім'ю, там його батьків, там або свояков. В 41-му році ще совєтські влади напередодні початку вже червня, війни у червні 41-го року вивезли у Сибір. І для його це стало зовсім іншим досвідом, зовсім іншим ураженням. Тому, видите, ну, я вже це скажу, як далеко не професійний історик, менавіта в історичних дослідженнях, як чоловік, який тільки в некій ступені до этого докранувся, знову ж з метою заховати частку історії міста. Тяжко приводити в усні вспомини, тяжко приводити свідчення людей, як доказ неких об'єктивних, як доказ, як історичний доказ, як історичний некий факт того, що там одні були древні, ці другі були древні, ці хтось був добрий, тому що, ну, справді, у кожного чоловіка своє власне міркування. Треба створити некий велизарний масив записів, велизарний масив успомінів, як справді можна було з цього масива робити ураження. Чим, власне кажучи, архів усної історії займається на сьогоднішній момент, робячи фантастично важну, фантастично цікаву справу. Але, ну, підкреслю опошнє, що, ну, для мене, от, менавіта, ця книга, вона починалася просто з пошуку цікавих звісток. Про те, як гродзенці з'їли опошнього балтійського сітра, який був зловлений у Ньомані, не дали зробити його чучела, тому що він був вельми великий, смачний. Історія з того, як це так само в вспоминах, хіба на эту книжку не трапили, про професора Кахановського, як він некоторый там по болотах вокруг вёски Луни ловив бобра, спробував його там здати у свій зоопарк. Про те, як вот эти старі люди, яким там по 80, по 90 років, згадують про те, що саме смачне, що ми в житті каштували, це була буза з Гродзенської бузярні. А ти навіть не ведаєш, що це за набойного, що це таке. І скончилася справді вот картиной такой, ну, вельми цікавой палитрой Гродно, которая, конечно, это не есть монументальная картина, исторично докладная, а это вот такая мозаика, такая акварель, такие вот сонячные, вот як там мы эту промову назвали, такие вот сонячные зайчики на старым шкле. Щось ти бачиш про це шкло, так вельми розмито бачиш, вельми непевно, але бачиш, можеш підглянути, зазирнути вот в это вот минуле. Ну, я бачу, Сподар Ростовський пішов кудись. Тому думаю, що моє виступлення треба потроху закінчувати. Дякую вам велике, я буду присутнічати і слухати разом з вами Тетяну Присадку.
Тетяна, тобі слово. Сподіваюся, Андрусь почує, не веду, як треба, може, розвернутися. Дякую великий, Андрусь. Як завжди, вельми складано після тебе виступати. Ось, тому що вже Андрусь, чувать тобі, Тетяна? Чувать? Не вельми, так? Да, я все чую, все добре. Ось, тому що вже не ведаю, що додати, але ну, все ж таки, напевно, притягну на тему традиції, да, захованості городської традиції, тому що ну, ми назвали сьогоднішнє наше виступлення «Город, який застався городом». І ось сапраўды, нават не гледзячы на нейкія там прасторавыя змены ў горадзе, якія адбыліся і з 39-го года по 45-й год падчас Другой сусветнай вайны, так і ў савецкі перыяд, калі ішла перабудова некаторых вуліцаў. Ну і, канешне, можна ўзгадаць і 2005-2006 год, калі ішла рэканструкцыя гістарычнага цэнтру. Ўсё ж такі гэта гарадская традыцыя захавалася, і вось нават я была сведкам гэтай гарадской традыцыі. Не ведаю, ці можна яе аднесці да гарадской традыцыі, але ўсё ж такі для мяне гэта было таким открытием, бо я ў Гародні не нарадзілася, приехала туды толькі ў 2008 годзе і адразу потрапіла ў музей гісторыка-археалагічны, там пачала працаваць навуковым супрацоўнікам і цікавілася гісторыяй Гродна, бо трэба было. А пасля яна мяне захапіла, і у адным з артыкулаў я прачытала, гэта былі ўспаміны аднаго з гарадзенцаў пра міжваенны час, і ён распавядаў пра тое, што Гародні незвычайны горад, што там нават людзі прыбіраюць не толькі свае падворкі, але яшчэ падмятаюць вуліцы, так, вось перад сваім домам. Праз некалькі дзён я ішла па такой вуліцы, дзе пераважаў прыватны сектар, і гляджу, жанчына падмятае плот, дом яе, і яна за плотам, вось па гэтай вуліцы, дзе праязджае, ну зараз ужо сучасны транспорт, яна падмятае вуліцу. І для мяне гэта такое дэжавю. Я вось толькі нядаўна пра гэта прачытала, а тут, аказваецца, гэта захавалася. Гэта вуліца Чырвона-партызанская, ну, хто з Гродна якім-небудзь чынам звязаны, то, можа, ведае. Вось. І таксама, слухаючы нашых сведак, вось успаміны якіх прадстаўлены ў гэтай кнізе, праводзіла іншыя паралелі з тым, што яны распавядалі пра сваю маладосць, ну, пераважна гэта міжваенны час і першае дзесяцігоддзе пасляваеннага часу, то я зразумела, што ў прасторы ўсё ж такі і не такія глобальныя змены адбыліся, таму што усе казалі, вось нават вы, калі ролик добра, ну, уважліва слухалі, то чулі, што там вось адна жанчына, якая апошняя, казала пра вуліцу Ажэшка і Савецкая, да, вось якія былі вельмі актыўныя, яшчэ, ну, там у працяг яе ўспамінаў там быў тым, што ўсе туды выхадзілі, калі якія-небудзь спатканні былі, то абавязкова прызначаліся толькі на вуліцы Савецкай. Вось, і зараз, калі паглядзець, то самай такой публічнай вуліцай з'яўляецца менавіта, ну, тады яна была дамініканская, ну, зараз савецкая. Вось. І такіх вось паралелей, ну, можна вельмі шмат скласці, прачытаўшы гэтую кнігу. Я б хацела зараз больш паглыбіцца, напэўна, у такую гарадскую супольнасць і, напэўна, ідэнтычнасць, і звярнуць увагу на той успамін, які вы праслухалі пра беларусаў, мужчына. Ну, там адразу я пачула, такая рэакцыя была, хтосьці пачаў усміхацца. Вось, пра тое, што беларусаў не было, так, у міжваенны час. І вось, акурат я над гэтым вельмі шмат разважала, слухаючы ўспаміны, пасля, калі мы некалькі разоў перачытвалі, калі вычытвалі перад друкам гэтую кнігу, то як бы зараз вось сапраўды з такой сучаснай перспектывы мы можам казаць пра тое, што горад Гродно міжваенны час і першыя гады пасляваеннага часу быў шматкультурным, шматнацыянальным, так? Таму што там жылі і, зразумела, палякі, беларусы, хаця, ну, можа, такого самавызначэння не было, габрэі, натуральна, жылі, немцы, пра якіх таксама ўзгадваў
адзін з рэспандэнтаў нашых. Але ну, можа быць, гэта зараз прагучыць правакацыйна, але пасля мы можам на гэту тэму падыскутаваць. На мой погляд, усё ж такі нацыянальная ідэнтычнасць не была такой значнай на той перыяд у параўнанні з сацыяльным статусам, сацыяльным становішчам. І увогуле, гэта ўжо зразумела, што важнейшым было такое рэлігійнае вымярэнне. Вось зноў-такі звяртаю ўвагу на той успамін, які мы слухалі, што былі праваслаўныя, католікі, габрэі, жыды, так? Вось, і там вось, пра немцаў узгадваў, да, гэты рэспандэнт лютэране. І вось вельмі цікава, што тыя супольнасці, якія не былі прадстаўлены ў гарадской прасторы, так, вось, напрыклад, ну, якой можна назваць зараз царква, якая можа быць беларускай, да? Напрыклад, ну, уніяцкая, да? Яна не была прадстаўлена ў гарадской прасторы. Вось лютэране, там вялікі храм даволі, і ў цэнтры знаходзяцца, і пра іх ведалі. Баптысты, пра баптыстаў таксама не ўзгадваюць, бо яны, у нас ёсць адзін з успамінаў баптысцкі, жанчыны, вось, і іх малітоўны дом знаходзіўся, ну, на акраіне горада, хаця зараз гэта самы цэнтр, гэта вось літаральна на скідзельскім рынку, калі хто ведае, недалёка ад аўтавакзала. І вось можна сказаць, што той, хто не трапляў у гэту вось гарадскую прастору са сваімі месцамі, то яны і выпадалі з нейкай такой сацыяльнай структуры. Але, на мой погляд, у штодзённых практыках вось падзел насельніцтва па нацыянальнасці, ён праяўляўся сітуатыўна. Усё ж такі існавалі публічныя прасторы, дзе людзі і рознага веравызнання, што было важна на той час, і нацыянальнасці, што мы зараз, ну, больш прыдаем значэнне, яны сутыкаліся, узаемадзейнічалі. Якія гэта былі прасторы? Ну, зразумела, там школа, потому што калі мы чуем успаміны, пасля вы будете чытаць, калі хтосьці захоча успаміны ў гэтай кнізе, то так як гэтыя нашы сведкі ў той час былі дзецьмі, то пра школу вельмі шмат успаміну, яны казалі, што там навучаліся розныя прадстаўнікі там і у польскай школе, польскай гімназіі, куды было патрапіць вельмі складана, навучаліся і габрэі, таксама суіснавалі там і палякі, і беларусы. Ну, некаторыя сведкі зазначаюць, што ўсё ж такі складаней было там габрэю ці праваслаўнаму, так, беларусу, рускаму патрапіць у якую-нибудь там гімназію, але ўсё ж такі вызначальную ролю гралі грошы. Так, вось, ну, зноў-такі гэта можна вывесці з успамінаў. І з расповедаў сведак ствараецца такі вобраз, можа трошкі міфічны вобраз вельмі талерантнага горада і мірнага. Мяне вельмі ўразіў адзін успамін, ну, талерантны і мірны. Я зараз не кажу пра вось той знакаміты пагром габрэйскі 1936 года, бо гэта ўсё ж такі быў такі палітызаваны акт, потому што ён быў ініцыяваны іншымі людзьмі, ну, не мясцовымі, можна сказаць, вось, прыехаўшымі маракамі з горада Гдыні. Вось, але, ну, як бы так, мясцовыя вельмі так актыўна падключіліся да гэтага, ну, зноў-такі вынікае з успамінаў, таксама з газетных артыкулаў, але, ну, зноў-такі вось гэта талерантнасць, яна суіснавала вось з нейкімі штодзённымі непаразуменнямі паміж хрысціянамі у сваім асяродку і хрысціянамі і габрэямі. Вось, мяне вельмі ўразіў адзін расповед Кацярыны Марцінчык. Гэта жонка
згаданага сёння ўжо Марцінчыка, аднаго з заснавальнікаў таварыства беларускай школы. І вось у 47 годзе, калі яго арыштавалі, яна ўжо жыла ў Гародні, бо яна нарадзілася не ў Гародні, пераехала вось да мужа свайго. І гэта быў двухпавярховы дом, дзе таксама жылі і яна была праваслаўнай, і каталікі. Вось яна казала, што была ў іх суседка каталічка, і вось калі былі нейкія праваслаўныя святы, вось гэта суседка казала сваім дзецям, што мы сёння не будзем працаваць, бо трэба паважаць свята вось праваслаўных. Яна кажа, ну так і мне трэба было так рабіць. Таксама, калі было каталіцкае якое свята, яна не працавала, не шыла там нічога, агарод быў побач, нічога гэта не рабіла. Вось, ну, гэта прагучала вельмі мімаходам, але мне так у памяці добра захавалася. Зноў-такі звярнуся да вось гэтай відэароліка, які мы глядзелі. Быў успамін жанчыны пра сяброўку, так, сяброўка, з якой разам і ў школу хадзілі, і жылі побач да 1939 года, пакуль не прыйшлі саветы, вось зноў-такі палітызаванасць вось гэтых канфліктаў. Сама жанчына, якая распавядае, яна была баптысткай, ну а вось гэта Стася Матлоўская, яна была каталічкай. Хаця з успаміну вядома, што яны хадзілі адзін да аднаго на рэлігійныя спатканні, но вось пасля 1939 года разышліся, хаця ненадоўга, у 1941 годзе, ўжо калі пачалася нямецка-савецкая вайна, савецка-нямецкая, то ўсё ж такі яны зноў-такі зблізіліся вельмі моцна і разам нават працавалі на плантацыях у аднаго з немцаў, каб не паехаць у Нямецчыну. Вось тут яшчэ хацела б закрануць гэтую габрэйскую супольнасць, пра якую вельмі часта ўзгадвалі рэспандэнты, распавядаючы пра міжваенны час і, канешне ж, пра час вайны, бо Халакост вельмі моцна адбіўся ў памяці не толькі гродзенца, а ўвогуле ўсіх беларусаў. Вось, і распавядаючы пра жыдоў, так як яны часцей за ўсё іх называлі, то канешне, звярталі ўвагу на іх адрознасць, на тое, што яны не такія, як хрысціяне былі. Але пры гэтым казалі, што, ну, не казалі адкрыта, але вось латэнтна так адчувалася, што габрэі ўсё ж такі з'яўляліся такой неабходнай часткай гарадской супольнасці, гарадской прасторы, бо на вось гэтай вуліцы дамініканскай, сучаснай савецкай, усе крамы яны належалі габрэям, амаль што ўсе кінатэатры належалі габрэям міжваенны час, увогуле ўся сфера паслугаў. Ну, гэта было характэрна для ўсіх беларускіх гарадоў. Вось. І вось пра канфлікты паміж габрэямі і хрысціянамі не ўзгадвалася, ну, толькі пра 36 год, гэта, вось, як я ўжо казала, пагром ініцыяваны маракамі. Ну і ўвогуле габрэйская супольнасць, яна сама была па сабе вельмі разнастайнай, дыферэнцыяванай па сацыяльнаму статусу, таксама па рэлігійнаму статусу, бо былі і такія ўжо секулярызаваныя габрэі, і былі больш такія традыцыяналісты, артадаксальныя. Вось, як я ўжо казала на пачатку свайго выступлення, ўсё ж такі сацыяльны статус, ён адыгрываў большую ролю у той перыяд, ну, сыходзячы з успамінаў. Хаця, можа быць, гэта ўсё ж такі нейкі такі вопыт ад тых рэспандэнтаў, сведак, якіх мы запісвалі, і праз гэты вопыт яны, ну, аналізуюць, так, і кажуць, што вось менавіта так было, што вельмі часта вырашалі грошы, да, дзе ты будзеш атрымоўваць адукацыю, дзе ты будзеш працаваць, дзе ты пабудуеш свой дом. І увогуле, тое, што датычыцца гэтых успамінаў, то яны не ўспаміны пра
польскі перыяд, да, Гродна, пасля перыяд акупацыі Гродна, а гэта больш успаміны пра горад маладосці. І таму больш людзі звярталі ўвагу менавіта на штодзённасць, на тое, што адбывалася ў іх у двары, на тое, што адбывалася ў іх у школе. Вось, і таму ну, і падаецца, што гэта гарадская супольнасць, яна была вельмі моцная, што узаемадзеянне ў гэтай гарадской супольнасці і тое, што горад быў такім правінцыйным, яны ну, надавалі устойлівасць гарадскім традыцыям. І гэта пераемнасць, яна, канешне, перарывалася, але зараз гэта традыцыя, вось яна жыве ў тых людзях, якіх мы запісвалі. І мне падаецца, што ну, у нейкай ступені, можа, дзякуючы гэтай кнізе, гэта традыцыя будзе жыць далей, потому што вось зноў-такі, як Андрусь сёння ў сваім выступленні узгадаў пра дні святого Губерта, дні святого Губерта былі ў міжваенны час, але па-іншаму зусім святкаваліся. Гэта не былі канферэнцыі, якія зараз ладзяцца, не былі выставы, а гэта было паляванне. Все збіраліся і палявалі, вельмі шмат было вайскоўцаў тады. Бок ўсё ж такі трансфармацыя традыцыі адбываецца, але яна захоўваецца і дзякуючы спамінам, і дзякуючы вось гэтым людзям, якія жылі, і дзякуючы, напэўна, таму, зноў-такі, можа, правакацыйна будзе гучаць міфічнаму гарадзенскаму патрыятызму, бо патрыятызм гэты мы самі яго ствараем, мы самі яго падтрымліваем. Напэўна, заснавальнікам гэтага гарадзенскага патрыятызму быў, можа, там Андрусь са мной не пагодзіцца, можа, наадварот, Юзаф Яткоўскі, так, які ў першую чаргу казаў, што ён гарадзенец, вось, а пасля ўжо нейкія іншыя статусы. Вось, і ён быў гісторыкам, да, ён займаўся гісторыяй не толькі Гродна, але і гарадзеншчыны. Вось зараз тая ж самая інтэлігенцыя, тыя ж самыя гісторыкі, яны падтрымліваюць вось гэты, ну, зноў-такі міф, ён канструктыўны, можна сказаць, пра гарадзенскі патрыятызм. Напэўна, так трошкі сумбурна, вось, бо вельмі хвалююся, вось, але на гэтым скончу сваё выступленне, бо спадзяюся, што будуць у вас пытанні, можа, якія-небудзь прапановы, заўвагі, бо мы адкрытыя да ўсяго. Вельмі кампактна ўклаліся. Так. Вось, таксама спарадзілі, я думаю, вельмі шмат пытанняў. Вось, напрыклад, які ваш шлях быў да гарадзенскага патрыятызму, напрыклад. Вось, я хацела таксама трохі мосцік да нас перакінуць, в прынцыпе, таксама ў прывязку з Тацянай. Да, прэзентацыя, калі ласка. У нас тут слайд. Вось, гэта трошкі адсутнічае. Нет, слайд был правильный, просто Андруся трошки влево перетягни, коли там. Вот, Андрусь не побачить, это цитата з успаміна маці шановна спадара Андрэя, вот, якую лёс закінуў у складзе сям'і вайскоўцаў, калі правильно гэта так сказаць, у Гародню в 47-м годзе. І вось гэты позірк чалавека новага, вось тое самае, што, напэўна, перажыла Тацяна, ён можа прынесці нейкія новыя фарбы, ужо вядомую, можа быць, гісторыю, звярнуць увагу на тое, што не заўважаецца, можа быць, самімі старажыламі, гарадзенцамі нараджэння. І мне, напрыклад, цікава, ці у вашай кнізе таксама такія нейкія паралелі ёсць. Успаміны перасяленцаў, як яны ўспрынялі Гародню, можа быць, параўналі са сваім родным горадам, тут канкрэтна параўнанне са Слуцкам, вось спецыфіка з рэлігіяй, вось зусім іншае адрозненне, вот это адрозненне клопата пра штодзённасць, як выглядала асяродак, і гэта пасляваенная Гародня, гэта час, калі яе стараюцца пераўтварыць у савецкую. Наколькі пераўтварылі, гэта, канешне, пытанне да гарадзенскіх гісторыкаў, каб яны правялі аналіз, але такім горад быў у 47-м годзе.
І так само, може бути, ви зададите питання, так, чим я, ти мені переступив. Але, може бути, вас так само поштовхнуть парочку питань провокативних від мене, порефлексувати, магчыма, не тільки про Гародню, а так само про Менск, про то, ці вусна гісторія пам'ять формирує локальну супольність, ці можна дати відказ на класичне питання, чий город. Я думаю, что это актуально не только для Гародни, а так само ці лічите ви, що тая новая тэрыторыя, якая включаецца ў рысу горада, становіцца самім горадам ва ўспрыняцці жыхароў. І мне цікава, магчыма, пачуць адказы стваральнікаў кнігі, ці адчулі яны вось з успамінаў тых жа прадстаўнікоў новага свету, так званага, вось адчуваюць яны сябе гарадзенцамі, ці яны все ж такі аддзеленыя? Вось, яны нейкае іншае, населены пункт не ведаюць, вось нейкае месца. Вось, калі можна так карэктна сказаць. Ну, напэўна, пра новы свет больш ведае Андрусь, потому што ён запісваў акурат успаміны, якія ўвайшлі пасля ў вядомы фільм пра новы свет. Андрей? Чуете меня? Так. Ну, я тут, ведаете, что хочу сказать? Я хочу еще и свой властный опыт життєвий выказать, потому что тут размова важная не только про то, что як люди, которые с позамежу города приезжают в город, его интерпретують, его бачать, але і як люди з різних часток города уявляють собі от эту історичну Гародню. Тому що, ну, я, наприклад, сам по собі, я такое типове дитя окраїн. Вот. Городских, як в песні «Генерали піщаних кар'єрів», ведаєте? Тому що історичний центр Гродно для мене завжди існував так вельми одособленно, тому що я вырос в околицах с там, гаражами, с асфальтом, с п'ятиповерховиками. І до певного часу для мене особисто ближей были вот вёска, одна, другая, где народился мой там один дед, другий дед, батька мой, где народился, чим вот історичний центр Гародні. Я больше думав про вёску, любив вёску, ездил туди. І асэнсаванне Гродна, яно, вот, до речі, почалося вже досить поздно, коли з'явився вот страх за город, страх за історичний центр, тому що коли стало зрозуміло, що вот та Гародня, которая у нас есть, что мы ее губляем, это уже початок 2000-х годов, хотя до этого так само шмат там краєзнавством уже займался, что вот эта Гародня, которая есть, ну вот сквозь пальцы к тебе сыходить, и ты зрозумел, что упс, а ты, это и есть вот эта Гародня, что іншої Гародні нема, что есть старейшие за тебе историки, краєзнавцы, которые, ну, тебе выховали, и уже отказность ты разом з ними разделяешь. И уже тоді почалося асэнсаванне вот этого вот Гродно. И мне было вельми цікаво, что Фелікс Акерман, про которого уже згадували в своей вот этой книзе, досюль не перекладены на белорусскую мову про Гродно, там их и полуперекладены, але она всюди так и не з'явилася. И он написал такую вельми цікаву речь, что ведаете, теперішні білоруси, вони знаходяться в унікальній ситуації, як жихари Гродно, тому що вони мають унікальну можливість в большей ступени, чем кто-либо з тих, хто, як би, скажем так, умовно володав нашим городом протягом історії. Ну, я маю на увазі, що певний час Гродно був єврейський город, збільшого, да, другий час, наші культурно, польський город. Так от, що білоруси сьогодні мають можливість максимально об'єктивно, якби, эту історію інтерпретувати, обогунити і зробити Гродно огульним городом нас усіх. Ну, это такий позитивний посил книги Фелікса Акермана. Думаю, що тут ще велике питання, що білоруси зроблять за тим городом, по великим рахункам, а? Може бути, зовсім протилеглим їх.
але тое, што мы спецыяльна спрабуем, да, вот в гэтай кнізе, мы ж там аб'ядналі вельмі розных людзей у Спаміне. Там у нас вот ёсць так званыя мясцовыя палякі, мясцовыя беларусы, але мы дадалі і знайшлі там, у нас ёсць там габрэя успаміны, вельмі цікавыя, ёсць успаміны немца этнічнага, который все свое свядомае жыццё прожыў под прозвішчам сваёй мамы, беларускі, і толькі нават не хотел подписывать свое прозвище в этой книге, хотел под инициалами надрукаваться, как и в прошлый момент он походился как успамины, там такие есть успамины Лев Махнач. Вот. Ее на самом деле Лев Франк, его сапраўднае прозвище, и вот его успамины мы так само записали. Тому Гродно это весь час, такая вот вавилонская, как это говорить, вавилонская такая тусовка, где люди приезжали, съезжали. Я не помню, у нас есть в успоминах люди, которые были не городенцы, але есть, например, вельмі шмат, там 34 успомина людей, которые еще сегодня живут, або недавно жили, которые народились в беженстве. 18, 16, 20 там, вот. И они частей за все приезжали со своими батьками сюда, а, например, мамы, у них были русские этничные, россиянки, там, с Сибири, вот. И это было вельми цікаво, что вот город в той час, например, вот такими людьми пополнялся. Головное, что скажу, что в принципе гродненцы все в некой мере приезжие. Нават тыя гродненцы, которые вспоминали про своих батьков, вот там самые старые, кто народился там в початку 20-го столетия, все равно сказали, что наши батьки в Гродно приехали. Они не были потомными гродненцами. Я, тяжко себе уявить, да, что вот тяжелее сегодня у Гродня хоть один гродненец, который может свой гродненский родовод довести, там, не знаю, до 17-го столетия, хотя бы до 18. Тяжко уявить. Дякую. Я тоді, може, доповню трошки про локальну супольність і приклад Нового Свету, так? Не тільки Новий Свет з'являвся у міжвоєнний час, були ще інші райони, які долучалися до города, і ось у нас є успаміни некоторих жыхароў былых гэтых, тады яшчэ прыгарадаў, пасля ўжо і частак горада. І вось вельмі цікава, што яны вельмі хутка далучыліся да горада, да гэтай гарадской супольнасці. І вось пакуль Андрусь выступал, я разважала, як гэта адбылося, потому што гэты працэс адбываўся, калі вось глядзець па ўспамінах, ён адбываўся вельмі лагодна і хутка, так, вось гэтымі тэмпамі інтэнсіўнымі. І вось вельмі часта нашы рэспандэнты расказвалі пра рынак. І ён быў не адзін, іх там было некалькі рынкаў. І яны казалі, што хадзілі пастаянна на гэтыя рынкі, хадзілі пастаянна ў крамы, хаця не заўсёды была магчымасць штосьці набыць. І мне падаецца, што вось менавіта праз такія публічныя месцы людзі сапраўды далучаліся вось да гарадзенскай супольнасці. Гэта маё абмеркаванне, потому што такіх вось рэспандэнтаў, якія прыехалі ў міжваенны час ва ўзросце, ўжо свядомым, у нас няма, толькі вось адзін ёсць рэспандэнт Іваноў, але у яго ўспаміны датычацца больш перыяда вызвалення горада. Вось, і такія пытанні проста не мы записывалі яго ўспаміны, і пытанні там пра лакальнай супольнасці, пра тое, як успрымаўся гэты горад, пра тое, ці была нейкая розніца паміж яго родным горадам і гародняй, не задаваліся, і таму штосьці казаць вельмі складана, але вось падобныя ўспаміны, якія Ірына прывяла, то
я чытала у Васіля Быкова, які там літаральна праз некалькі гадоў прыехаў у Гародню, і вось у сваёй доўгай дарозе дадому ён таксама казаў, што гэта зусім іншы горад, што гэта горад з замкамі, з касцёламі, і калі ён піша, што калі прыязджалі яго сябры з Менску ці з іншых гарадоў, то ён абавязкова іх вёў там ад чыгуначнага вакзала праз вуліцу Ажэшкі, савецкую, тады дамініканскую, каб паказаць вось гэта хараство горада. Вось, але ва ўспамінах, каб такі прысутнічала параўнання з іншымі гарадамі, на жаль, няма. А чулі яны сябе гарадзенцамі з новага свету? Старажылы прынамсі. Я думаю, што яны проста адчувалі сябе гараджанамі, не адчувалі сябе вяскоўцамі. Вось, і не ведаю наколькі, таму што ўсё ж такі, калі вы згадаеце ролик, да, вось, і ў канцы жанчына расказвае, што вось зараз Гродна гэта уся Гродзенская вобласць, а тады былі все мясцовыя. Вось, наколькі гэта можна інтэрпрэтаваць, што гэта былі мясцовыя там гарадзенцы, якія нарадзіліся, і вось там трэцяе, другое пакаленне жыло, яна сама толькі першае, то есть яе бацька быў першым пакаленнем гарадзенцаў, то мне падаецца, што гараджанамі, да, часткай горада, вось, яны сябе адчувалі, на мой погляд. Дзякую. Можа быць, пытанне? Все заслухаліся гісторыі. Дарэчы, на гэтую тэму вось мы згадвалі шмат Фелікса Акермана. І он вот у сваіх інтэрв'ю часамі казаў, што я 5 год шукаў беларускасць у горадзе. Вось, не знайшоў, але знайшоў пытанне, чаму так мала этой беларускасці. Он сказал, потому что вёска пераехала ў горад. Это такое ягоны адказ. Так, гэта, я думаю, што такая праблема больш сацыяльнага характару, і пасляваеннага часу ўжо, перыяду савецкага, калі вяскоўцы для таго, каб не адчуваць сябе на такой ніжэйшай ступені, стараліся размаўляць менавіта на мове, такого публічнага дыскурсу, то есть на рускай мове. Вось, і таму адмаўляліся ад сваёй там вясковай, простай мовы, якая лічылася ніжэйшай. Гэта праблема, я думаю, што не толькі Гародні, гэта не толькі праблема там гарадзеншчына, гэта праблема Беларусі, і наступствы гэтай праблемы мы адчуваем і зараз, што нейкая такая сарамлівасць за тое, што ты не можаш правільна сказаць нейкія словы з літары «Р» па-рускі, то заўсёды нейкія там такія свае, не ведаю, спрацоўваюць траўмы, што ли, дзіцячыя ці падлеткавыя. Гэта, напэўна, тое, што засталося нам ад савецкага часу, таму што у перыяд міжваенны, дарэчы, ёсць гэта ва ўспамінах, казалі, што асабліва на рынку размаўлялі розныя мовы. Калі гэта быў рынак у квартале габрэйскім, то там можна было пачуць і габрэйскую мову, і рускую мову, і беларускую нават мову. Вось, то бок, на якой мове да цябе будзе звяртацца кліент, на такой мове і адкажа. Я не кажу ўжо пра польскую, да, якая была дзяржаўнай. Што датычыцца рынка, там такі быў сенны рынак, дзе збольшага пераважалі і дроўны рынак, таксама яшчэ існаваў у горадзе у міжваенны час, то гэта былі рынкі, куды прыязджалі вяскоўцы і гандлявалі тым, што мелі ў сябе ў вёсцы, там і малочныя прадукты, і зерні, і так далей, то там пераважала менавіта вось гэта вясковая. Нельга, напэўна, сказаць, што гэта была такая вось беларуская мова, кадыфікаваная, гэта больш мова такая вось вёсак бліжэйшых да Гродна, дзе вельмі шмат і польскіх слоў, дзе сустракаліся і
Канешне, і руская мова была, потому што вельмі шмат было імігрантаў з Расіі, асабліва вось такіх афіцэрскіх чыноў, пра якіх таксама узгадваюць рэспандэнты. Дарэчы, адзін са сведак узгадваў, што ён сам праваслаўны, узгадваў пра тое, што яны ў дзяцінстве вельмі хутка вывучылі габрэйскую мову, і калі не хацелі, каб іх бацькі разумелі, то яны паміж сабой размаўлялі. Якой нацыянальнасці былі? Ён сам беларусы і пазіцыянаваў сябе беларусам менавіта. Вось. А як яны вывучылі? Проста на вуліцы. Казаў, што мы гулялі разам з габрэйскімі дзецьмі, вось, і камунікавалі паміж сабой і вучыліся. Ён кажа, што ўсё гэта, напэўна, каго здольнасці былі, той впітваў хутчэй гэтую мову, вось, і размаўлялі на ёй. Вельмі цікава. Вельмі важна, што вы, канешне, уключаеце гэтую мультикультурнасць. Вот узгадваючы тую ж рэцэнзію Сцяпана Стурыкі, мне узгадваецца тое, як ён крытыкаваў недаацэнку той же рускай складовай гісторыі горада, што гэта таксама была паўнавартасная частка супольнасці. А таксама хацела б звярнуць вашу увагу там на аднаго з рэспандэнтаў, які таксама ягоны ўспамін трошкі іншы прадстаўлены в нашым архіве, гэта Хасід. Яўрэй, відаць, якого вы мелі на ўвазе, ўжо памёр, вельмі цікавы чалавек. Арыгінал успаміна гэтага у вас вы перадалі ўжо ў наш архіў, не? Нет, гэта не мы записывалі, не я, не Андруся, гэта вось запіс іншага чалавека, таму у нас ён толькі ў папяровым варыянце. А так у архіве ёсць гэты запіс. Ну і ввогуле, каб зрабіць такую... Глобальна гэта калекцыя перадаецца в наш архів, можна будзе паслухаць, в прынцыпе, таксама верыфікаваць, ці знайсці тыя кавалкі, якія не ўвайшлі, бо все мы разумеем, што цалкам апублікаваць успаміны, якія яны былі, это просто велізарны аб'ём. Але кажучы пра гэтага Хасіда, вось я чытала транскрыпт і слухала таксама ягоны ўспамін, які быў сабраны для архіва прамысловых рабочых. Гэта такі праект, у тым ліку Вольнага універсітэту Берліна. І вельмі шмат такіх цікавых там вопытавых момантаў і звязаных з міжваеннай гісторыяй гародняй і гісторыяй вайсковай, але сам па сабе лёс гэтага чалавека, які выжыў у гета. Як ён выжыў? Яго адправілі транспартам у Трэблінку разам з ягоным бацькам. Па дарозе ён збег, далучыўся да атрада бельскіх, выжыў, быў прыняты, самае цікавае, на працу в НКВД. Вось, ну і пасля ўжо жыў, па-моему, у Мінску, так? Не, весь час у Гародні, так? У Гародні, так. Цікавыя моманты, напрыклад, пра сустрэчу 39-го года. Што як іх не любілі палякі за тое, што яны віталі саветаў, з ягоных слоў. Яўрэі віталі саветаў. А ён кажа, затое мы пазбавіліся ад польскага антысемітызму, які мы адчувалі вось у гэты міжваенны час. Гэта насамрэч, я так разумею, актуальная была праблема для яўрэйскай супольнасці. Таксама мяне, напрыклад, як даследчыка пасляваеннай гісторыі зацікавіў той факт, што пасля вайны был працэс абмену насельніцтвам. І калі можна было не толькі палякам з'язджаць з заходняй Беларусі, а таксама яўрэям. І ён не з'ехаў. Чаму? Ён працаваў у турме НКВД, і праз ягоныя рукі прайшло шэраг спраў яўрэяў, якіх пасадзілі в тую турму за тое, што яны напісалі заяву на тое, каб ім дазволілі з'ехаць у Польшу. У выніку іх арыштавалі і адправілі в Сібір. Вось такое таксама мікрагісторыя, замалёўка часу. Вельмі шмат ён расказвае, я не ведаю, напэўна, вы, так як пра Гародню пісалі вы тут частку пра ягонае знаходжанне ў атрадзе бельскіх вы не змяшчаеце, але праз наш сайт, праз архіў вуснай гісторыі можна знайсці спасылку на гэты ўспамін і паслухаць там амаль 8 гадзін. І ён вельмі быў моцна пагружаны вось гэта традыцыйнае яўрэйскае жыццё, вельмі шмат рэфлексаваў. Сапраўды, ён быў адзін з, па-моему, 200 ацалелых в гарадзенскім гета. А колькі загінула? Каля 33 тысяч? 30 тысяч. 30 тысяч.
Таму такія лёсы ўражваюць, яны самі па сабе, па іх можна пісаць кніжкі, здымаць фільмы, вось, таксама супаставляць з іншымі успаміны. Вот цікава, напрыклад, з палякамі теж супаставіць, можа быць, нейкія ёсць пункты для аналізу. Так, ну мы не супастаўлялі, канешне, таму што мы ўсё ж такі гэта выдавалі як крыніцу. Вось, і калі так яшчэ трошкі адцягну увагу на сябе і калі габрэйскую тэму закранулі, то і вось пра негарадзенцу. Ўсё ж такі у нас ёсць адна негарадзенка, якая ну, да, можна сказаць, што ніколі не жыла ў Гародні, але ўсё ж такі мы змясцілі яе ўспаміны ў гэтым выданні, потому што яна жыла літаральна, ну зараз гэта можа 5 кіламетраў ад Гродна вёска, ну тады можа трошкі далей. І вось яна проста працавала ў пасляваенны час, у Гародні працавала ў рэстаране, пасля на будоўлі працавала, і вось у яе зусім іншае стаўленне да гараджан. Вось усё ж такі яна сябе дыстанцуе, яна кажа, што вось, ну яна ну, яна не кажа, што да, вось я там з вёскі чи Шчаўляны і гэтак далей, але яна распавядае, што вось гараджане былі такія, вось у габрэяў, ну яна пасля вайны насіла малако, што было недазволена, прадавала гэта малако, яе нават аштрафавалі, вось, і яна распавядала пра габрэяў і казала, што баялась іх, хаця вось гродзенцы, вось іх успаміны міжваеннага часу не было вось гэтага успаміна пра крывавы навет, пра які вельмі часта мы чуем, калі збіраем успаміны на вёсцы. Тут гарадзенцы пра гэта, ну, увогуле такога пытання нават не стаяла, і тэма такая не падымалася ніколі. А вось гэта жанчына узгадала, і яна казала, што заўсёды баялася прыносіць малако да габрэя, і вось казала, што там па суботах ён там клаў грошы дзесьці на стале, сам не выходзіў, яна там прыносіла, забірала грошы, ставіла гэта малако. А пасля кажа, што у калідоры неяк перагарэла лямпачка, ці што, ну святла не было, і все, яна перестала просто насіць туды малако. А пасля дачка вось гэтага габрэя яе сустрэла на рынку, яна ўжо прадавала малако на рынку, і ну, запыталася, чаму ты не носіш, бо габрэйка гэта думала, што штосьці здарылася. Ну, вось гэта рэспандэнтка нічога не адказала, сказала, ну да, мне было сорамна, але нічога не сказала. Ну і на гэтым гісторыя скончылася, і яна больш туды малако не насіла, ну тым больш, што яе пасля яшчэ і штрафавалі. Вельмі цікава, што яна такія схаваныя гісторыі распавяла вам. Відаць, вельмі шмат такіх рэчаў, можа быць, якія яны не распавялі сваім нават дзецям, не ведаю. Сарамлівыя, можа быць, гісторыі. Так, ну я думаю, што гэта праблема ўсіх рэспандэнтаў, што чужому чалавеку як бы лягчэй і прасцей распавесці пра тыя падзеі, якія ты адчуваеш сорам, ці які-небудзь страх, ці які-небудзь іншыя такія негатыўныя пачуцці, бо мы калі збіраем успаміны вось з экспедыцыі Беларускага архіву вуснай гісторыі, то напрыканцы звычайна запытваемся, ці распавядаеце вы сваім дзецям вось пра тое, што вы перажылі. Звычайна адказ такі, што не распавядаем, бо не хочам, каб яны ведалі, як мы цяжка жылі. Ну, гэта не на 100%, да, такія адказы, але вось дзесьці да 80-90%. Дзякуй. Пытанні, можа быць, тут такія вельможныя спецыялісты сядзяць. Каментары. Калі ласка, спадар Андрей. Не пытанне, но Гродно, я родился в Пинске, но Гродно я обязан своим рождением, потому что мама, папа учились в одном классе в одной школе, в 1948 году в Гродно ее окончили. Ну и с этого школьного одноклассного знакомства потом получился, в общем-то, и я. И хотя я родился в Пинске, мои дед, бабуля, тетка родная, они оставались в Гродно, и фактически каждый год я тоже с 1954 года ежегодно в Гродно бывал постоянно, с лесных аэродромов, гарнизонов далеких. Но горожанином я могу сказать, что меня тоже сделало Гродно.
Это и мой город, тем более, что и жили абсолютно в центре, я вот Татьяне говорил, прям кинотеатр «Звездочка», там, мемориальные сегодняшние места. Но что я хочу сказать, что по моим наблюдениям, и все, наверное, со мной согласятся, не один я, из кого Гродно делал горожанина, если взять сегодня основных, кстати, доследчиков Гродно и защитников Гродно, ведь это тоже люди, ну, второго, максимум третьего поколения гродненские горожане, либо даже первого, ну, как Татьяна, допустим. То есть вот эта аура города Гродно, городская именно аура, она в себя затягивает, и скорее в других белорусских городах люди, приехавшие с вёсок, с села, приносили туда больше сельского и меньше брали городского. А Гродно быстрее, наверное, превращал вчерашнего сельского жителя в горожанина и действительно патриот города Гродно. Про другие города я особо не слышал, чтобы были патриоты города, там, ну, я не знаю, Гомеля, ну, может быть, Могилева, может быть, еще да. Вот. Но гродненский патриотизм, он со знаком качества. У нас в Беларуси, безусловно, есть. И вот это вот абсолютно феноменальная, я бы сказал, вещь. Ну, когда я, ну, вот одни деды у меня у Звездочки жили, другой дед жил на Реймонта, то есть тоже там особняк до сих пор стоит, где они жили. То есть Гродно с гродненской атмосферой абсолютно другой, не похожей на центральную Восточную Беларусь, опять-таки в силе исторических причин. Он действительно самый городской из всех городов Беларуси. Остается только пожелать, что, наверное, на этом, я думаю, не стоит останавливаться, потому что дальше идут послевоенные, да, страницы истории Гродно. На какой-то момент, ну, уже, наверное, не мне, когда-то и от нас спросят воспоминания, в том числе и от вас спросят воспоминания. А что же было, как это происходило, и как это в вашей памяти осталось. И Гродно, там была огромнейшая, в принципе, библиография гродненская, хотя и основная. Гродно и в данном случае повезло, правильно? Это первая книжка устной истории о городской жизни Беларуси. Первая. И фактически, опять-таки, Гродно здесь пионер, правильно? И с другой стороны, я бы сказал, что это большой вклад и в урбанистику, потому что работая с архивными документами, даже с опубликованными какими-то документами, ткань городской жизни поймешь, в принципе, только из вот таких вот воспоминаний. Потому что этого не найдешь ни в каком другом архиве, кроме архива устной истории. Простой или классический архив этого не даст. Дякую. Павел Терешкович, я не народився ні у Городні, ні у Пінську, але дякую велике за таку натхняючу працю і просто успомін, які, я ось лічу, обов'язково повинен бути включений у аналы Городенщины. У 1981 году я працавал в Министерстве культуры, управлением музеев Рахова помников, и моим кіраўніком был наместник министра Ульянович, який до гэтага працавал у Городні. І ў Городні ён вядомы тым, што гэта менавіта тая асоба, я не ведаю дакладна, кім ён быў, але ён зруйнаваў квартал на Савецкай ці на Ажэшка, там, дзе быў пабудаваны прыгожы, сучасны, светлы будынак абкама партыі. А гісторыя, як ён стаў намеснікам міністра культуры, была такая. У Городню прыехала нейкая група кіраўнікоў ЦК КПСС з Москвы. Ну і зразумела, што з гэтай нагоды ўсё было як трэба, было паляванне, але егеры там штосьці, яны не паспелі загнаць кабанчыка да часу, а ўсё кіраўніцтва было ўжо добра даты ў Ульянович.
И он вырашил за место Егорев, залезть в хмызняк, и демонстровал себе кабанчика и вельми натуральных рук. А московское начальство ему поцелило даруйте у дупу. Ну и отрымался вельми моцный скандал, и как его замазать, кіраўнік з Москвы пришел в шпиталь и спытался у Леонидовича: ну, а чего ты хочешь жить? Он хотел, хотелось от посаду у Минску. Ну, у Минску в тыя часы ничего не нашли, только посаду наместника культуры. А с той нагоды, что он в культуре ничего не разумел, он был будовником, ему доверили реставрацию, ахову памятников и так далее. И он, до речи, начинал реставраційну працю той самой дороги. Такая история. Дякую. Дякую велике. Дякую велике. Цікавий шлях кар'єрний. Тут можна і респондентів знайти. Ну, бачиш, записує. Вельми цікава ремарка. Є ще хтось? Калі ласка, Олексій. Ну, мне будут уже воспоминания. Ну, перше питання, бо вельми шмат гучало про унікальність Городні, так, і що такі от, і город такі від усіх відрознюється. Але, може бути, ми тримаємо тільки марку Білорусі, і справді, може, в білоруському масштабі він особливо вилучається, але коли, наприклад, ми проведемо порівняння з іншими городами кресовими, так, то есть тоді я, конечно, не бачу ніякої такої унікальності, бо знову ж та ж саме етнічна мішаніна, от всі це ніякі речі, соотносини і так далі, то есть вони ніяк так от, те, що читав, наприклад, про ту ж Вільню або Львов, я бачу вельми шмат подобенстваў. І ось тоді, коли ми візьмемо гэтую рамку порівняння, то, наприклад, чим Городня принципово відрізняється від Вільні міжвоєнної? Бо, знову ж, вільнюський патріотизм, наприклад, був. Відрізняний, наприклад, Могилська текла інша. Ось, а тоді питання, і тоді вже навдогон ще одне маленьке. Просто я зернув, що у вас у книзі присутнічає атрибуція респондентів, але ви принципово позбігаєте позначення національності, тому що з усіх там 23 скільки там інтерв'ю я знайшов тільки один раз, коли ви згадали національність респондента. А у більшості випадків згадується тільки релігійна приналежність. І ось чому, я так розумію, що це, напевно, некий принциповий був крок і позначати національність людей, з ким ви вели розмову. Можете ви потлумачити які причини цього рішення? Напевно, почну з другого питання, воно легчейше. Ні, це не принципове. Наш крок позбягання національності. Справа в тым, што Андрусь на пачатку казаў, успаміны записываліся вельмі часта без гэтай метадалогіі, і мы не заўсёды маем анкеты, як вось зараз мы записываем успаміны, то складаем анкету, хто гэта, дзе нарадзіўся, якая нацыянальнасць, на якой мове размаўляе і так далей. На жаль, не на ўсіх рэспандэнтаў у нас ёсць анкеты, і таму мы, напэўна, і вырашылі ўсё ж такі не пісаць нацыянальнасць. Вось, калі, ну да, мне падаецца, акурат вось у рэспандэнткі з вёскі Чышчаўляна мы напісалі яе нацыянальнасць, бо у анкеце гэта было пазначана. Бо гэта вельмі стыхійна адбылося, і таму самім прыдумаваць, хаця з успамінаў можна вызначыць усё ж такі, кім чалавек, хаця бы якая самаідэнтыфікацыя яго ёсць, бо вось хтосьці кажа, што я там паляк, хаця, можа быць, гэта ўсё ж такі не нацыянальная, а толькі рэлігійная ідэнтычнасць. Хтосьці там кажа, што я рускі, зноў такі, калі не складаеш вось гэту анкету, калі не запытваешся наўпрост, а хто вы па нацыянальнасці, кім вы сябе лічыце, то записваць у гэтых вось анатацыях, біяграфіях, прабачце, штосьці прыдуманае, мы вырашылі, лепш не трэба гэта рабіць. Вось. Што датычыцца другого пытання, чым адрозніваецца Гродна ад Вільні, Гародня, Горадзень ад Вільні,
то, на жаль, я у гісторыі Вільні не такі дасведчаны чалавек, гэта па-першае, і вось усіх гэтых такіх трансфармацыях, якія там адбываліся, таксама не магу адказаць за Вільню, за Львоў, толькі там магу параўнаць нейкія там прасторавыя, да, архітэктурныя, вось гэтыя ўсе фактары у параўнанні з гародняй. Вось, таму адказаць пра унікальнасць, ну, напэўна, не я казала пра унікальнасць, вось, можа быць, гэта вынікае з расповеда. Не, ну так, вельмі часта гучыць, таму што, ну, зноў-такі паўтаруся пра вось гэты гарадзянскі патрыятызм, пра які я пачула першы раз ад Мінчукоў. Сама пражыўшы там уже 5 гадоў, я пра гэта не чула. Ну, я разумела, што Гродно там, да, захаваўся больш, чым астатнія беларускія гарады ў гістарычным, да, архітэктурным плане. Вось, а пасля, калі пачула, што, аказваецца, ёсць гарадзянскі патрыятызм, для мяне гэта было вельмі вялікае адкрыццё, і пасля я толькі пачала пра гэта думаць, аналізаваць. Вось, і сапраўды у беларускім вымярэнні гэты горад, ну, будзе мець нейкую асаблівасць, як, напэўна, і кожны іншы горад Беларусі, як і Мінск, як і Брэст, да, са сваёй вайсковай гісторыяй, перавагай вайсковай гісторыі, якая змяніла яго вельмі моцна і прасторава, і, напэўна, ментальна. Вось. Пра кожны горад можна казаць, што ён унікальны. Ну, а для нас, так як мы гарадзенцы, ну, трэба ж падтрымліваць гэты міф патрыятычнасці, і таму і казаць пра гародні, пра яе асаблівасці. Вось, таму, напэўна, для таго, каб сказаць пра вось гэтыя сапраўды крысовыя гарады, то трэба праводзіць даследаванне, асобнае даследаванне, напэўна, больш такое сацыялагічнае даследаванне. Вось, акурат для вас, Алексей. А мы вам крыніцы можам даць. Можа, Андрусь, хочаш штосьці дадаць? Можаш сказаць, хочаш? Чуете меня? Ну, я просто пару слов скажу вот на конт этого питання, як я собі уявляю порівняння з одного боку Гродно з Вільня і з другого боку з Лідою. Да? Конечно, кожный великий красивый город, ну, мы говорим про 3 города. Это Вильня, это Гродно и это Львов. Ну, так оказалось, что трем краинам достались 3 великие города, которые были на былых вот этих сходних территориях Речи Посполитой. Такие города, они настолько мощными являются центрами культурными притяжения, что начинают формировать вокруг себя свой такой некий властный континент. То есть не просто город и некие сразу переходят в Шулевку, а сопроводы формируется такая культура городская, которая отчувальна уже далеко по замежьям города. Конечно, у Львове и у Вильни это завсюду отчувалось значно больше, в разы больше. Я думаю, это связано было в первую очередь с тем, что, конечно, и Львов, и Вильня были куда больше важными культурными центрами, чем Гродно. Это объективно, потому что и в одном, и в другом городе были университеты, была масса інших установ. А Гродно, ну, городом завсюду был, в принципе, провинцийным, конечно. Возьмем той же, например, межвоенный период, по великим рахунку, только в межвоенный период в Гродно з'явився музей пристойный, архив, такие публичные установы, там, зоопарк. То есть такое культурное життя уже в таком публичном сенсе почалося широко. Але все-таки вот вокруг Гродно эта культурная простора, культурно-религийная, она існувала. Она відчувалася значно больше, ну, скажем, вокруг там Лиды або Волковыска. И коли вот Таня казала про то, что там ранее люди говорили, что ранее в Гродно жили, теперь в Гродно живет вся область, а ранее жили мясцовые. Так вот это мясцовые, это имелось на увазе не только гродненцы, это имелось на увазе жихары вот этих такого кольца вёсок, местечек вот вокруг города, которые уже были фактично часткой вот этой нашей гродненской городской просторы. Но это одно из таких вот важных нюансов, про которые треба говорить, что
Гродно это вот в те часы был не просто уже город сам в себе, а это была целая такая вот вокруг его уже территория. Сегодня это в значно меньшей мере отчувается, потому что все это гродненские Малаховичи, Гибуличи, ну, там, Лососны и так далее, они уже вошли в межи города, разбираются в ним. Але, тем не меньше, так было. Все. Дякую. Яшчэ Можна каментар. я паспабу на гэта пытанне таксама адказаць. Мне здаецца, ведаеце, што ўсё ж такі у Вільні быў больш такі, я скажу, больш моцны дух беларушчыны. Там больш вялікая дыаспора была. Купалы, Луцевичи, глубоко там наша Нива стала выходить. А Городня все-таки была больше связана с польской историей. Баторы, Понятовская, Ницше, короли, письменники польские, Ожешка, Науковская, я забылся, еще Махтюрин. Больше довольно таких отбывался польских. Я зараз довольно интенсивно читаю польскую литературу на конгрессу, и видите, зараз Святослава Кольга, читаю книгу «Великий князь Литовский инфлянты», где он пишет про соотносное насильство польского, белорусского, габрейского, латхмиссинах. И у Вогли, видите, такое отчувание, что белорусы вполне себе стали отчувать белорусы максимум с этой последних 10-15 года. В книге так пишут. И некая прослойка белорусская, сдается, и она, коли была у Городни, то она и не отчувала себя в Беларуси. Но что не так? Вот такое отчувание по этой книге. Еще уже инше успомнили свои про Городню. Я первый раз у Городни трапил в 1974 году. Но весь час працевал в системе повышения квалификации. За эдукацией был завязанный. И довольно много вместе плотно было педагогу, многих школ был. И вот в этой интеллигенции прослойка наставницкая, она была вельми такая мощная, вельми духовная. А мне акторская прослойка была вельми цікавая. Вот были такие неформальные встречи, когда там размовляли за неким телефоном, и наставники, актеры были вельми такие ширые люди. Вот я думаю, от Шарона Василий Владимирович 30 годов поцеловал году. 30 годов я, кстати, по книге поглядел. С 47 по 70 других лет потом поцеловал году. Вот этим, ну, верным, что там было не так уж сладко, все-таки максимум лепее, чем и у Минска в этой частине. Но только одно имя погадаю наставницы одной, Раиса Янута. Максиме ведаете? Андрей. Раиса Николаевна Янута. И она осталась, она осталась на пенсии, она осталась в 20-й школе. А в 20-й школе кто працовал наставником физики? Алексей Владимирович працовал наставником. А кто ее в классе учился у Раисы? Александр Федута. Не упадково, это одна школа, и это не центр города. А не первая школа, где Мария Николаевна Тецкого была директором, там где цікавая школа, так само, как и дух плоти, уроков было. Уроки, наставки, можно иметь день, может быть, что будет всем разговаривать. Это не эти 80-е, 90-е годы. Наставники физики были, математики были вельми сильные. И с ним, может быть, и дальше помню некий наставник математики, но и пытался математик весь на белорусской мове. Это 80-е годы было. Тому некий особый дух был в Городне. Вот я зараз пригадываю и Витебский, и Гомель, и Брест, в всех городах я одной был, лекции там, снятки я уже поговорил, Гродно некий выход, но все-таки отдалось от областных городов. Гомель, все это некая такая, не хочу сказать слово, было. Эдукация. Вечная суперспора, а тут дух некий был. Нет, я на Городне был участие в эдукации продвинутая. Наставник он новатор был довольно. У Городне, у Волковыску, у Карлинша, у Лидине, Шуматов, цікавых наставников. У педучилища вельми цікавы были. Чеслав Немен. Не ходи Городне, не с Городне стал. Так, але ён там навучаўся Городні трошки. Ну да, я вучыў. І ў Городне починав учиться. Я ж выгнали потом. Прогул, здаецца.
Музычным училищем учился, как бы, ну, вас это вас, Все добре. Про феномен гэтага дысідэнцтва, конечно, таксама узгадваецца в кнізе «Гісторыя 20 стагоддзя» ва ўспамінах гарадзенцаў. І там цікава, што вот тут вот в гэтай кнізе канкрэтна старажылы пра гародню, а там канкрэтна стаўленне гарадзенцаў да падзеяў 20 стагоддзя. І што цікава ў гэтай кнізе, гэта ўспаміны нават тых, хто прыкладна майго веку, да, калі яны былі актыўнымі там удзельнікамі этнаграфічных суполак, так, абароны спадчыны. І таксама вельмі цікавая кніга для знаймлення, калі вы цікавіцеся. Папечник хавал, я на себе в усадьбе. Ну, тоже Кузьминич там и так далее. Ну так. Я мекаю в гэтых месцах же так само воевал, Городний лидер. И под Сапоцким колькі людей погибло. Колькі там могилки 63-х года и 39-х. У гэтым плане мне ўзгадваецца ўспамін мамы гаспадара Андрэя, у якога дзед працаваў в аддзеле барацьбы з бандытызмам у горадзе Гродно. І вот яе ўспамін, які, по-моему, она мне не дазволіла включыць тады дыктафон, як яна прыйшла неяк на працу да таты, і у гэты час прыязджаў грузавік, накрыты брезентам, з якога тырчалі ногі забітых людзей. Вот это 46-47 год, актыўная фаза змагання з антысавецкім супроцівам. Но второй-то дед был у Припятского зама. Два деда было. Вибачайся за ремарку, Олесь, ты хотел сказать? Я тут хотел сказать сам такую ремарку, в принципе, нет, это не питание, а так и свои докладнения, что если там, когда Татьяна выступала относно мовной там полиции, міжвоєнної гародні, ну, то так, як там розмовляли на ринках, то так упевнено казали, що ось розмовляли там по-польську, по-руску, там, по-габрейську, ну, наш наїдеш. І тоді вже замялося в той час, коли вже стали говорити, що ось говорили, ось, ну, по-белорусски, ну, нібито не по-белорусски, вот не селяне приехали, ніяк там говорили, ну, нібито не так, как эти. Я думаю, я это, в принципе, не перший раз таким сутыкаюсь, коли ось на это мову селян, якби так, не ведаюць, як акрэсліць, і вагаюцца, і нейкія такія азначэнні, што это вясковая мова, сялянская мова, но не беларуская. Но я думаю, что это неправильно так на это лічыць, потому что, в принципе, это мова беларуская, безумоўна. Что чамусьці мы всю эту беларускую мову, скажем так, звязаны только з літаратурнай мовай, што вось калі надрознецца літаратурна, то тут трэба ўжо нейкія гаворкі рабіць. Хоць сяляне, калі, асабліва ў той перыяд, калі яшчэ да ўсеагульнай адукацыі, што нідзе ніколі ніхто не гаварыў на літаратурнай мове. Якби такі асабліва просты народ, і ўсе гаварылі, там, напрыклад, прыехаўшы на рынок у Варшаву, з ваколіцы Варшавы, то я по мове сразу буду ждать, безумовно, что это человек вясковый, что он иначе говорит. Где-нибудь там в Москву, куда я приехал, так само с Подмосковья, там так само говорили все селяне, там российские, говорили не на той литературной мове, там Пушкина, Толстого и всех остальных. И тому я тут просто, ну, меня чисто чапляет такое, что коллеги это самое, коллеги просто починаються, якби, так, если белорусская мова в этом плане робить включение, что, ну, гучала белорусская мова на том самом рынку, откуда приезжали селяне с мясцовых вёсак. Так, я думаю, что тут не треба особливо говорить, тем более, что я сумняюся, что іншыя мовы таксама там гуляли некие литературные варианты, что там особливо городские языки, якія не атрымалі никакой адукации, якія говорили по-польски. Как Сенкевич. Польская мова была уже там просто таким узором, там, так як у подручника польской мовы. Той самый идиш, на якому говорили мясцовыя габрэі, ён быў той мовай, на якой пісаў, скажем, Шалом Алейхем, ці Шевченко. Ну, ось таке. Дякую за увагу. У мяне была такая гісторыя, гэта не звязана з запісам успамінаў у гародні, а з экспедыцыі беларускага архіву вобласнай гісторыі. Это, напэўна, было на Мішчыне, вёска, дзе сведка, у якой я записывала успаміны, размаўляла на такой добрай беларускай мове, ну, але, зразумела, там трапляліся нейкія польскія словы, рускія словы. І яна ў мяне запыталася, на якой мове я да яе звяртаюся. Ну, а я размаўляла вось так, як сёння з вамі. Я кажу, ну, на беларускай, она кажа, нейкая іншая у вас беларуская мова. Вось, ну, і таму, напэўна, і я так это замялась, калі хацела акрэсліць, якая ж гэта мова была вяскоўцаў.
Вось, не, сапраўды, так мы у мінулым годзе, калі ездзілі па Гарадзеншчыны, записывалі ўспаміны, звязаныя з тэмай калектывізацыі пасляваеннай, былі ў літоўскіх вёсках. І вось гэтыя літоўцы на мяжы, это Воранаўскі раён, на мяжы з Літвой, і яны казалі, што вось мы хоць і размаўляем, штодзённа яны размаўляюць на літоўскай мове, але, кажуць, гэта вось не тая літоўская мова, якую вы можаце пачуць у Літве, гэта іншая мова, гэта вось такая, ну, простая, вясковая. І вось тады для мяне было сапраўды такое адкрыццё, ну да, і беларуская можа простая вось быць, як і літоўская, хаця для мяне літоўская гэта вось такая нейкая кадыфікаваная, такая вось класічная, вось, но оказывается, што штодзённая яна адрозніваецца. Ёсць яшчэ каментары, пытанні? Ну, я думаю, што... Ці, можа, яшчэ Андрусь хоча нешта сказаць? Ты мяне не бачыш, я в принципе... Я чую. Я так разумею, что мне такая гоноровая функция закруглить. Добро. Я начну с того, что, конечно, я... Вот тут несколько разов про Степана Стрейку говорили. Степана Стрейки, как рецензента, не боюсь. Я больше боюсь, как рецензента Олеся Пашкевич. Он, когда бере в руки книгу, которую он не бачил, мою, не читал перед этим, у меня руки начинают трясти. Вот. Это что дышится, так сказать, вот всей этой справы с ремаркой. А что дышится в устной истории и успоминал, ведаете, такая история, я коротенько її розкажу, але вона вельми цікава, вельми характерна. Вот в этих записываниях, в этих успоминах есть мистика. И у меня в житті вот был один такий випадок містичний. Я прочитав, колись ми знайшли такі успоміни генерала Здислава Ципельта. Вони є на сайті Народняком, прочитайте. Вельми щемливо і вельми цікаве. Як генерал Ципельт молодим хлопчиком жив на вулиці Грандзенська, це теперішня вулиця Горького, і насупроть його дома, недалеко від його дома, жила єврейська сім'я Канелів. І в этой євреї, вони там з них веселилися, там жив хлопчик, дівчинка, хлопчик грав на скрипці, і бабуля завсюди на этих вот уже христианских детей, которые там бегали под этим домом, завсюди кричала, как они не перешкоджали хлопчику учиться грати на скрипці. Ну и я это вспомины прочитал, а тогда аккурат вот была такая активная фаза боротьби за новый свет. І потім, през некий час, мой батька почав, тут є успоміни моєго батьки в этой книзі, сказав, що йому розказують історію його уже батька, про те, що коли він приїжджав в Гродно завсюди, початку, ну, перед війною, під час війни, то вони завсюди спинялися в одній єврейській сім'ї. І коли почалася війна, коли вже відали, що євреїв повезуть у гетто, то він хотів забрать хлопчика з этой єврейської сім'ї, тому що ну відали, що щось все буде щось древне з ним відбуватися. Тому що хлопчик не був подобний на єврея, ну такий був от білобрисий хлопчик. А він побоявся. Мой дід, він побоявся взяти цього хлопчика, тому що ну відав, що ну чим це може скончитися? Це може скончитися просто розстрілом всієї сім'ї. І я батьку почав ну, допитуватися, може бути ти пам'ятаєш, як цих євреїв знали. І він думав, потім згадав, сказав, а їх звали Канелі. І от тут мені стало по-справдному, ну, можна сказати, страшно криху, тому що я зрозумів, що той хлопчик, якого не вирятував мій дід, це вот аккурат і був этот хлопчик з успоминів генерала Ципельта, який грав на скрипці, вот в этом отчиненном окне дома, который на улице Горького стоит, и который на сегодняшний день еще заховался в нашем городе. И тому, ну, коли вот с такого пункту гледжання подходить, то, напевно, есть некий еще и глубинный, религийный сенс в том, что мы робим, что мы собираем эти вспомины, ну и что мы хотя бы память
спробуем заховать про тых людей, которых, на жаль, не змогли выратовать. Дякую. Дякую, Андрусь. Конечно, нота атрымалася трохи сумная, але яна падштурхоўвае нас да разваг. Я ад сябе апошняе слово скажу. Наступнае, што наша сустрэча адбудзецца все ж таки праз месяц, гэта не апошняя сустрэча. І будзе она прысвечана в наступным месяцы у нас чарговая гадавіна чарнобыльскай трагедыі, тэме, умоўна кажучы, антропалагічнага шоку, успрыняцця чарнобыльскай катастрофы жыхарамі Беларусі, савецкай Беларусі, цяперашняй Беларусі. І выступяць перад намі спецыялісты з розных спецыяльнасцяў у тым ліку. Гэта Александр Долгоўскі, які абараніў дысертацыю на гэтую тэму у Нямецчыне. Пакуль яшчэ не перакладзена на беларускую, рускую мову, не ведаю, ці будзе, таму гэта унікальная магчымасць пазнаёміцца з ягоным даследаваннем. А таксама, спадзяюся, мы пабачым Уладзя Володзіна, які прадставіць больш сучасны погляд. А зараз дзякую вам за ўвагу. Вы можаце скарыстацца унікальнай магчымасцю здабыць гэтую кнігу у складальніка, атрымаць подпіс. Андрусь, может быть, калі-нибудь доедем все ж таки до Городні, ці ты до нас и подпишешь нам. Дякую вялікі за то, что был с нами.